Vari danu ni pamnakan ni Yeswa livu no ciri-ciring na rakwa wat-wata kami kaduana. Maratang rana u aru no usincam may luvu-luvut sirau amrarali ni Yesudu asya kavari. Tuda miring u akmay rakwa pagpag hapud tinga to. Suminato nagnurino yanan davari. Suni pakacita dasu akmay lilanu apuya makakarijira mangi sumi kedo uda. Amuriwu nyuyatan najirano sere. Akapancirano mi catar-tarka ciri-ciri dokuyat najirano sere. Nukanunangam amian su taudu yotai. Apudu pichama mawatawan na kanumivawidu Yerusalem. Amakuk deng su nak-nakem jamata dutu. Nga miring daw akmi rakwa pagpagam may sirami luvu-luvutu arwa tau. Ta iyak da sira u amraradi ni swatawa miririyak so ciri-ciring do pichama mawatawan na. Uri pancandano cita pala sirau yami ririyak atawu itu. Ayama mimina tawudu caridi. Iku nguda tu da mimini nyeri tua ya maka teneng do ciri-ciring ta. Yam yenja teniya su tawudu patiya. Kanu tawudu mitiya. Kanu tawudu ilang. Akanu yapudu Mesopotamia. Kadu yutai. Akadu kapatocia. Akadu pinto. Akadu Yasia, kadu Vodicia, kadu Pangfedia, kadu Aici, akanu Yapudu Dipia, amasengendo cirinai. Yam yenja terni yaso Yapudu Loma, ataudu yutai, akanu bekena taudu yutai, au ma pranasuiwa wadam ta taudu yutai. Yang yenja teni yasu yapodo kedito kado alapo. Ami kunguda tudami minya yamaka teneng do arwa ciri-ciring ta ayaman cino yamapi rokabavari nyamata dutu. Sunikala kandanyira kapiyagas daman cino yikunguk may syabari. Amyen jira sumamiyeng nira man cino yama saki siruri. Nukanang naranam may tatanak sipita kanu asa so ikakarwana kararina. Sunidulus na mancinya duarwa tauso. Inyuran na mga ripusa tauduyo taya kanu yami bagi duila salangiya tawam amir ngenyu ciringkwan ni panci siruraya masaki. Bekenan tani kasyempayanu tukyan. Yamanuyung ya ni pancino panuyuyuan na sucingnya mata dutunu kakwa. Ami ngaran si Yoel. Manirengam ucing nanya mata dutuam. Numarateng rana wararu kunu makwam. Tovuyin ku sere. Amachikaup duarwa tau. Anak niya mga kaya kanu mabakasam. Mangiyu ka panuyu-nuyu dasu ciri-ciringku. Suyen no malabaywa mga kaya makacita su mapangyang yalaka ipacita ko jira doak maday tatinap. Suyen no raraka mga kaya may tatinap su mapiro ka ba ipatatinap ko sira. Sira na maapsu bari kwam tanamabakasa tanamagakayam tovuyin ko jira usere awumuyat jira. Supilimuangan danu ciri-ciring ko. Suyan no ipacita kwa mapangyang yalak duanit. Akadutiraum. Uriran nam apuya kanurala kanu rakwa awub. Aruam jira naman nyiri. Vuanam akmiralasu. Ikati makdeng nanu ararununang. Tauriwu yai kuran na panyirsiringan. Si masasnadranaw ararununangam
umapasya si jakenam uriwu pataradangku. Manireng pasipitam inyorana isedia tawa kailan kwam amir nginyu uciring kwan. Tasi yesuran na tauduna salam ni tuwinanya matadutu. Uyuyat na kanu mapiru kababari narana ni Yesuam yung kadna urido minakatuwina siyanya matadutu. Suni pakatun ng duak man sa nga wari. Taminawari inaya do tangay nyuan. Unakun nanya matadutunukakwam. Agapin nyo si Yesua, ituro dumaragot sunakun matawa, kapad ketda siya dujuji kawakwakin. Amin nakapilwa na siya abyayin niya mataduto. Sui kabura na nu alalo na ikawakwak na. Amin suniwat-wat ka ni tao yan ni panci ni Yesu. Maniringam kumang dia macita siya mataduto duwananku. Amuriwo di kuwa mugawi. Amuriwo kuikasari sununuda ya umarwarwi jimu. Tanama aku katau-tau kuam upagad kuam agapan mudingatu. Tamu jimya upagad kwa tungyendo yanandanu ni mawakwa katau. Sujinama sirapa idu tananu katau-tauku. Tani piwari kun nauwarimu. Tani pananaw mula nadyakan umano yung pangununganku. Susarayan kunyi mua macikaup jakun. Manilang pasipitam mga repus. Takatan nga nuini na puta si tawi. Ani mawakwakra na nukakwa. Kabuburan niya. Takatan nga namuni bubuandan niya. Nukapayagagan na padukarawan ni tawiyam. Panuyunuyuan na suciring niya mataduto. So ipakatanang nado ni pancinadyan niya mataduto. Taam yan do sibu-sibu buong naso macipadit dia asya kapanyusin. Katangan na ni tawi ukapibangun na niya mataduto so sibu buong na asi Kristo ni pamnekan na panyusin. Maniringam di namyan niya mataduto pagad na tungyendo yananda minimawakwa katao. So di na macirapa ido tanan katao-tao na. Tasi Yesuam nibyi niya mataduto. Taya manranam yung kadno akman sa ngabari. Tani macita naman rana ulya ni mabyi. So naman pancen niya jinyo. So narana ni picha kabata yamyendo wanan nanya matadutwa. Yamangapso ituro na dyan niya mataduto asere. Unyo macita na kanu nyo mamiring si chay kwayam. Mamiminaya pudo uyuyat na no sere. Ananituro ni yamataduto. Unipancin na ni tao yam. Bekenawu kataw-taw na ni pancin na mangibti nga to. Tama niring duniwat-watkan na umagar di Yesuam. Maniring siya matadutudupan nirsingan kwam. Amlis na kaduwanan ko. Mangino si balinasan ko siya umachiwya jimuwa tao. Amurian mga ripo sa kakto kwa isa diatawan. Amnak-nak menyan. Ta si Yesua. Nyuni padukut dujujikam yanarananibnik niya matadutwa misaya apan nirisingunta. Mamiring danuar watawam maragatu ununudda. Amuriw ni pachityanda si Peter akanu kararina anipam na kanyeswa libu-libu nutsiring na. Maniring siram mga kakto makungunam swan jiniya. Maniring si Peter jiram mamlis kam naso na kema kumarudu raratin niya katak-tak dajin yuno ngaran ni Yesus Kristo. Tau riwo ikabunas nanu raratin niya katurunaran niya jinyo so serin niya mataduto.
Tawriw ni pancin na itur na jinyo, akanu ananak nyo. Apat siya ngayon dano tao dupi siya mga tawan na. Tatamu mamimina raragan na niya matadutwa panyirsingunta. So ikaru na panu ciring na ni Peter. Pakuyukuyun na jira. Maniring pam inyuran nam macisi kamudu mirara tinatawan. Tawuri ujinyo maciranu jido bali na sinanya matadutwa tahu. So ikaru danu tawa mga pranaso ipangananaw na akataktak darana jira. Nukanang ranam umani yung jiswam ni karapan siraso kakatluan na ranu ataw. So ni kuyat dama cinanaw do ni pamnekan ni Yeswa amlivu-livun no ciri-ciring na kalualuwut darana minurya kakanda supang amakanakum si Yeswa ni mawakwak. So ikaru numapiro ka ba varida nuni pamnekan na ni Yeswa livu-livun no ciri-ciring na ama pacitanu rakwa wiyuyat niya mataduto. So ikaru nutawa sumavasavak niya. So ikatiyap yadanu yamrarali ni Yeswa taudu kapiya ngangida sununod. So ikami minda jibiwan du kangangida du kaduan jira. Kapanarang danu iriya kuda kanu kangangida du varida kavunung daso ngina nanunyirpi ay turudadu kaduan jira. Tuda palululuawi turudadu ikasidda tau. So ipangdida mangi amalwaluwut durakwa panaralayan. Amiya ngangiso nakunakum. So ikasasari danu unu-unada kuman supang du kabagayanda. So icakmada sa nga maangang du kanenda. Karwarwi da siya mataduto. So ikarunu tawa mancinu kapiyanu icicirawat da. Amuriwu ni pangdida du araruwa mi parunu tawa umano yung Yesu.